Yaro try session biang pat ngai ke play pi baro ki pra banget ki pro pojor ji banget ki balai warna kat lem ban ni le se ke sin min ko ki pi wan ni ki piang sobai pi ru kumjo but ke play ke bekerpang ko long sik ni ki sama je balang bat ki hun hab kumjo ki ban kat lem bat ngi ha ne ka da phai sngi kan akwa ya ka bapen ya sha ban nga man ta kasngi kan ya kam suki kindiat nomor garan gajing thlia yang ta mat ka phat ka janga ke kan ya kam suki ke ya sha lam kan ka por bumta kumba pilatip lane la tip shpi ba man la to yo go bar ngine plet jimot na ga city jung jakob but ha kan ka jing study jing ga city jakob ngala ya ka bangin pendep ya ban pulie kan ya kelenong ka baningkong haglunong ka baningkong nilala ka ni ka bangni kran sepang ka lamprang nagar khot ka baningkong nagar khot ka ba ar du khot ka ba ar nyo jakob nong ba ningkong dan ji bakla hangte slide kamde ya nong ba ar nagar ningkong yakta havide ba kustan ba ka jing pitsoi nane namar ba ka jing thum ka jing tunjo ni kustan ba jing tunjo ka jing tunjo ka de ka we ni ki phang padeng jong ka ni ki city kumta ke nya kran sepang jong ka ne tapi kuat ya bapin kan ma yang desa sisin sampai apa ke YouTube channel kenang ya ke bapila ya bapin yo ya ke kan ma yang sisin habis dia begini jingkai minta pat na ngin point no isya ke begini study ya ke na ke nong ke baar kerkhat ke beningkong ada kerkhat ke ba khatlai bat kan ke kran sepang Ukestan bat ke jingnyo Siliang Kmat Ukestan bat ke jingnyo Siliang Kmat ya kini ki khalai teli ki khot ngelapin benta ha ki ni ki lai teli ki jing pia ya jing kai ka baningkong minekta sepang jong ka jing khangla jong ka jingnyo Siliang Kmat ya ka jing ai ka bolong negara khot ka baningkong du khot ka basau nang ta ka jingkran to kit kita ki bale Siliang Kmat negara khot ka basan na du khot ka benyo bat ka bakhado bat ka jingai ka jingbatai komno banlait na ka jingnyo Siliang Kmat nginum nganum la ke bangan simlut kini berolai henrei ngin kata tang ga benta ka baningkong ka bakran sepang jong ka jing khanglat jong ka jingnyo Siliang Kmat ya ka jingai tu ngini ruai o mensim bakhot jong utrai basong hapo jangi ubayet ike ba jaleo ki jong utrai ublei pa jingi ba bdeng ubatrai ru ka kam jong ka jing pinkendo jong ka jing kata bat ka jing penshai bat ka jing penpau try ngaduai barang kerpa nya yalam memehasua jengi keren sini ta badhikai yala ka balang ke jame ke bahagian ke jaka kumno ke bakin nang ya ke bakin perthubut nanile ya ke ke bakin jame ka khot ka keren bat ka dawa ni kan haga kerteng yung jisu ngaduai amen aduk lenong ke baar terkum keren kijung cukup kalau herbak lebak wala pi bisar pi benyak ba havide ba kejin jor ya kalau nong ke beningkong mabling ngong kemtan nama nadu kan kalau nong ke baar u cukup mentau sedang ya ke ba un keren direct ne persyabe tinglong pi nadu badang min ba ni sedang menikah ya ke siti apa ni pule ke siti jung cukup ke siti jung cukup kan pelong ngai pi ke ba nginum song sup kamen sem jangi lamar kapin kenro ibe kamen sem jangi kapin kendok bet yang abar pi namar ke yatho ya ka jinglong ke jangi kalong ke bukum no ka siti jung jokop ka keren sai kedar bet ngilong ke bukum no ha ka jinglong nang bot ke jung Jesus Christ naduk ha kan kalau nang ke ba ar naduk nang ke ba ar ya ikban keren bet persya bat min saya poi gin suki ha kan ke benta bat ke baningkong ukren sepang jong ka jingle nyo Siliang Kmat ka jingle nyo Siliang Kmat ukren sepang jong kane tingnya pa shi ka jing pule ke khat ka baningkong ka bongko para banget janga wat bat da ki jingle nyo Siliang Kmat ya ka jinget uji sukres utrai jeni uba utrai ke burom haba keren sepang ke jinghi kai jong tiju habide bekani ke subject jo ke jingnyo Siliang Kmat
Kiju kiong kumne. Kino ki buram ya ublay. Kimday dalilay bandon ne pen I ka mensem jang ka jingyo silang kmat. U Jacob uday uju. Bat kum uju ka ne ka jingkai ka sokyop ha. Namar ba buram ya ublay. U mane yu try ublay ubaim. Kumtakan kadan ka jing terang ka jing seliang ya uru. Paun tebe iya ka bang udim ya ka jingim kan kabam nyaw silang kmat bat kumta ukren ru si kabalang keturu si kabalang kipor gitu. Kadao ba ki ju ki kai ya kan ka jing kai. Jaka jing nyaw silang kmat kalong kabaningkong. Kadai namar ba ublay jongki uday ublay badan ini ka jinglong bam nyaw silang kmat. Ublay jeng Bible uday ublay badan ya ka jinglong bam nyaw silang kmat. Ngi ka nuksa kan akan tho jeng Bible hi barak kawel ka tasen barim tasen batmai. Kawel ni nuksa ka basay ka dar ka jingkren yung Jesu ang ublay jongi. Uday ublay uba ayu slap. Ya kaler. How brio kan uba pop par how brio uba hapru. Ublay jongi uday uba ay ka jingay kan. Kaba long Kristus siya ka pertay baro amday tang si Kristan. Hindi tang sa kinangbot yung Jesus. Rela ay yung Jesus ka patay baro. Uno-uno bangay yung unyo im. But unyo agad yung im siya kibabam juga. Why siya baro? Kung siya maikirpang tang siya. Blay ng Bible long blay bam nyo silang kamat. Dinatag yung Jesus sa hikay pa. Banalon jeng kani balay bagi ju ki ban bhai kani jing kai jing nyo silang kmat banum pendan kam memle kani namar la hukum ruya ki Israel lau balay bakam bit ban bishar silang kmat ki Israel ki por jong ka testament ke barem ki poi shadu upot jong ki saring merau dai tang naga daw baki bishar silang kmat pet ba ki nong tho ya ki kitab jong ki nong tho lupa ki keran chai kedar pa namar karukum bishar janti kalalong kan kajing bishar ke banno katalajur sha ke bamdei banno yani kim bishar ta kurukum ke badai ban bishar long blay laisi ya kare jingle juki hadu ba upha de kinong shun ban jop thmai ki bat ki pois ke jing sha ke jing charing marau Leviticus kung nang bakat kendai dekat ke bakat san Deuteronomy kung nang menikah dekat ke bakat nyaw dekat kung nang masifau dekat ke bakat nyaw nang ta kung nang bakat breu dekat ke bakat kendai nang ke arsa dekat ke bakat nyaw kini kita dekat barok ki keren nene ki ong ki tho yang out hi bau blay jengi du blay ubam nyaw silang kmat. There is no favoritism in God. Ha ujisu Au jisuru persajur ye kane ke jinglong namar ba ka khubor jong ka jingpen em ka ba utrwa ka dai na ka ta jing ki pre baro ndai tanam ba jing ka to ka ne ka mangalong e phi ne ka au jisu ye persajur ba ka daw ka ba Jacob Ukraine se phang jong ka ne ka jingle nyaw silang khmat ha ka ne ka sithi jong ka dai namar bulai namar kadan kane ka jing mlen ne ka jinglong ha kita gi bapule ya kane ka sithi but ka basngo si kalong pakane ka mensem jo jingle nyaw silang khamat kamdai ka badan tang ha ka por jong Jacob ne ka bal ha ka balang ka por jong Jacob man rai ka danru wat adu kini ki sngi taro ngasngongo si kadai bagadan kum kani ki sithi jong Jacob kabakren pelan-pelan yang abadipi bat kabatrai ka kam ye ka ban pin kendo yang abadipi ban longkum kata ka yit khmi nam ta janga jangpi ban pet la hapo juga balang ka bangi don ka don em ka jing le nyaw silang kmat ka jing kai sanga basepi na kani ka jinglong ka jong ublay jinglong ubam jinyo silang kmat kalong komne kumbau blay jule silang kmat yano ru kumta ka day yang i kibanget man pertubut ya kata jinglong ka jong ublay junyo silang kmat jule silang kmat tika day yang i ya ka bangir ngin em ya kum kata ka jing em namar
Kajik temu ke bau belai ukot yang apa depi, kajik temu ke bau belai ujiet yang apa depi. Kalong kane para menget kata kalong bau nyok ia ke bau pelong yang apa sidor bat kadur jong Jesus Christ. Apa keran Jepang kadur jong Jesus Christ, keran Jepang jinglong jong Jesus Christ. Apa keran Jepang jinglong jong Jesus kawai ni jinglong kalong bau Jesus Judan ya ke jingnyo siliang kemat yang no. Komta lah kentu yang apa depi ru ia ke ma. Ni kan yin pertobot ya ke jinglong ke jong ublay, ke jinglong jong kon jong ublay, ta kalong banum nyaw siliang kemat. Yano ino. Rom lang ba dekat bekat way, Ephesus nang menre dekat bekendai, Kolosai nang balai dekat ke bawsan. Kini ke dekat ki keren ba Jepang jong ke jinglong ke jong ublay, bolong ubam nyaw siliang kemat. Tiginya pa ke dekat ke bar. Namar lada wanrung sepo kejiseng jongpi ubriu ubadeng kesetik siar aga jangkop babha bat lada wanrung ubaduk haji jangkop basudap jot hangne Jacob uai kenuksa da kebaringdur naka kebala banja ne kebolai i aga jiseng uai nusa ni sepang jong kejingi i ke jong u ye kibriu kumnu kile akapor ba lawan jeseng kibaduk barawan jeseng kibri ba rispa yang sabatai kani hande tengnya pa swa kanjat habide begani ke jimbatai juga ni tien jeseng kaktien jeseng gabo Jacob ula penankam hangne kade ke balapen kelana tim Greek saina goge nang kono ikani ya kebangi yo ya kaktien synagogue na kani ne synagogue na kani kentien But kini kekian sinagogi kedai kini kepala penengkam patba bagi Jew hagaban mut ye ke jaga ke bagi Jew ye kenduk lang ban mane ban ai ke Jew kai lene ban ai mensem ya ke jinget jongki markeliang kini kekian lagi penengkam ya kini tenamar kata kini kekian jeseng kedan ye ke jing batai ki light ni kurukam mar penyemla ye ke bangintip biang ke mut ye ke keren ye ke kena ke jimbatai ke lai pilih ke beningkong kakitin jeseng kelak ban mut kumne ong ki ustad lene ki nong batai komentari ki ong kumne pakalak ban mut bagi Kristen Jew ye ki Kristen Jew ki banang lek ban seng ha ki synagogue jong ki Jew ki Kristen ka spak senem ke beningkong kim don yeng mane kemudian mangi ka jaga ke bagi yamene bha kare ki yeng jong ki parabange kat barang don ke temple gamdai ki jongki namar gadai jong ki ju baro te ki julek ke temple ndala penjat ke temple kim dan yeng mane ka yeng mane le ka poi ke bakin poi men syakri ke yeng mane de ke spasnam ke basa onda ba Konstantin ulai ki yeng paki dulan ni zo ya ke balatip kerteng ki tu ki yeng ta ki basalika ya kesepakatan yang besar sayok kan kini yeng man di mana ke bengiru yok ini kesini mentang hari kesepakatan ke beningkong ke poros dang ke balang di peramai kan di syakri ki yeng but nrai ki julet patru syaki ni ki synagogue jong ki ju nomor ke synagogue ju ke bagi julong je sengken malah ke sini sabaton masih sejan ki julet berbuat menyesengken syaki ni ki synagogue jong ki ju te don ki baong bakari tin jeseng ka thau ye ki Kristen Jew ki balet jeseng sa kata ka synagogue ken tinuksa hakak tin jong blai pini i hakam ki apostol nang bakat la dekat bakat Saul dekat beningkong kat nyol nang dekat beningkong ba kat prab kat kendai dekat prab i bawat ki apostol ku apostol Paul ulet sa ki synagogue ningkong shwa ya ka ban lait menyeseng banyasam ukur Yesus kata ka Tiga jeseng ni kelak bentau yang Kristen Jew bikilet kensya ke synagogue jong ki Jew. Ngane kelak ben mut dia kene ke baar pat ladan mo batai ta kalong ki Kristen ki balayo ye ke bor men sinsyar ke synagogue kemut namar balabun ki Kristen labun ke banget Kristen tikum takin kini Kristen kin kelayo ken ye ke long let's say ki long majority apo jong ke synagogue. Tiga kelak bentau ni kelak ben mut ye kata. Dan ki bang kumta bat kebalai pat. Kepala, tin jeseng ni kelak ketau ke jeseng jong ki Kristen ke bagi juye kenduk lang cisen ha ke sitayo kum ha ke sni ningkong jong ketayo. Te kelak ben mut te keno na pleng ni kelai ke
Kanu ada pedai jikni kilai kalong ko badai mil shem jing e banyak ai ya kata ka jing batai. Jadi ka jing no e tal jor rei shutip e kane ba kadai ken kanu ka jaka ka bakilek penyeseng. Lam dai synagogue ne lam dai kieng ne kanu no ka jaka ka bakilek ban yeseng. Okay. Ki artli nuksa ki ba uning Jacob uwan ra kabaningkong kadai na ubreu ken ubaladeng da kasatik siar bat ki jantup ki babha ki bupang nuksa baningkong na ubreu beruspa